Woulda people, Charlie, keep on watching Other Citizen TV and keep on sharing. Thank Mama na osofo be bawai obezi sie yo ani de wo sama ya twaso da ma bisia no asuna de se bongo na ya opake wada wo me buru wani adia na de se bo so pe abose tempo ma so ga tachi wada wo me buru mutie pa le ji asona me jama mi akasa me ni abema Jude ohene ba Jude nana preocupa na no wo say wansanyu ya madi nyina maybe be no sanyu kame no sanyu be go South Africa go program me no sanyu kasa e ko siada edu da na sanyu ko Bema Jude wasu watine ni ente kapa che Bema Jude wasu sanyu na dibi ta wani o wama me sebo fobia tu madi nyina no le bara asura se mani abia na de se bada woruma ebia ye be peja me nui mintimi nyeni kopi mintimi ko musi hotta mada woruma we ene enkaidu ne hire mu fa antoso na se emre no duru so na se ko ko bompa ya we kai se aha ani ade me nua osanju etoye se na ye ene ba ju wase no na mada woruma ade se no se ne wase ba chomo ni banko emu no me anju wa de nyame otro we wate otro we Eba vitane samsika 50 Ghana cedis we ya disedi ewia na obesa aba se na ye onua eso for cedi wo ya de sansu na ya de nyina ya ogidi one kata che bema se na wo so sandi bema I ogidi one TV I what TikTok YouTube ni nyina wo bi